nabonye umwana ejo n'umubyeyi mama we, numva amasozi araje, nta mafaranga nari mfite hafi, ariko numva amarira. Umumama yarahetse umwana, mama yanyagiwe n'umwana yanyagiwe, atitira ahuza amenyo, atitira ahuza amenyo. Ndareba agatenge yaramukenyeje kabuze kubera ubucafu, ni kamwe tikaza gafurwa. Ndavuga ngo Adamu na Eva, icyo wakoze kutamenya icyo Imana ikubwiye ubuzima, dore ubuzima bubi nudatsinda. Ndabikunda cyane iyo wumvishije isomo ku ishuri, uza ushaka ngo bazane examen vuba, ariko iyo uzi ko mwarimu yabajije, ntiwumve neza, ntiwibuke neza ko yabajije kandi bagiye kukubaza. Baza bazana ikizamini, ndabyibuka, ikaramu igira umutemeri, kwa musanga washize iryinyo. Hari undi muntu wigeze ashira iryinyo ku mutemeri? Niko biza bigenda. Iyo utazi icyo usubiza, ikintu cya mbere kiza kiba uzurye umutemeri. Niko biza bigenda. Iyi si, haleluya, tubyemere cyangwa tureke kubyemera, tubyumve cyangwa tureke kubyumva, turi mu ishuri. Haleluya. Tubyemere cyangwa tureke kubyemera, tubyumve cyane cyangwa tureke kubyumva, tubishyiremo imbaraga cyangwa tuba abanebwe babyo, dusizire cyangwa tuba abanyamwuka, tuzokora ikizamini kandi tuzatugikora buri munsi. Kandi mwarimu n'umwe, ni Umwuka Wera. Haleluya. Mwarimu ni Umwuka Wera, aza kosora buri munsi, aza areba kopi, akavuga ngo iki wagitsinze kiwacishe, iki wagitsinze kiwacishe, iki wagitsinze, iyi ni vrai, iyi ni faux, vrai faux. Tekereza neza, ku cyumweru za vrai ni zingahe, ku cyumweru za faux ni zingahe? Nk'umumbariza vrai, mubwira ngo uzagire vrai nyinshi. Uzozigire za vrai ni sawa. Vrai, tubyumve cyangwa tureke kubyumva, turi mu ishuri. Bakobwa batoya, Mana we, Mana wadutabaraga mu gihe cya kera, nanone uzaturengere wa Mana tugeze kugupfa. Mana watabaye abantu bawe mu gihe cya kera, uturengere Mana we, titugapfe. Mfite ubwoba bwinshi cyane. Ndareba za vrai mu bantu nkeya, kareba za faux mu bantu ni hatari. Iyi si ni ishuri. Yesu yaravuze ngo ndagiye kwa data. Iryo jambo naragigishije hano cyane,
navuze akazi k'Imana, Imana icyo yakoze, vuga icyo Yesu yakoze, vuga icyo Umwuka Wera yakoze. Akazi k'Imana, akazi ka Yesu, akazi ka Mwuka Wera, muri bimwe muri gahunda y'umwuka. Akazi k'umwuka n'umwarimu, umufasha azabigisha, ni metre, n'umwarimu wo kutwigisha, atwereka ibyo gukora, atwereka ibitari ibyo gukora, atwereka ibyo narangiza adukomeze, atwereka ibyo gukora, atwereka ibitari ibyo gukora, atwereke umugisha w'abakoze neza, atwereke umuvumo wabanze kumva. Pasiteri Karege, Imana imuhe umugisha, ku wa gatatu aratubwiye, nyamwanga kumva ngo niko uwo musazi yagaze avuga ibitare, yari umuvugabutumwa. Hari umusazi ngo waba uri umuvugabutumwa i Butare, wagaze ahagarara ahantu habiri, kuri kaminuza no ku isoko. Ngo yanditse hano, afite icyapa kivuga ngo abantu b'iki gihe ngo bakeneye ijambo ry'Imana. Ukeneye ijambo ry'Imana. Haleluya. yo 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 Umwuka Wera n'umwarimu, akwigisha, akwereke ibi bazabikora, ibindi bazabikora. Abatsinze iyi si, Pawulo yavuze ngo jeweho maze kubisukwa ku gicaniro, ngo narwanye intambara nziza. Kurarwana intambara, ntugakore ikosa mu ntambara, ntugakore ikosa mu ntambara. Intambara kurarwana iyo umuntu ari mu isi. Yobu yavuze ngo abafashe igihe mu ntambara, uri mu ntambara. Gukira bibamwe intambara, amafaranga agira intambara niyo ya mbere. Kuyabura biragatsindwa. Kubura amafaranga, utuye i Kigali, ukabura amafaranga. Kurya ni amafaranga, kugenda ni amafaranga, ukwiza intebe mwicayeho ni ifaranga, iyi tapi Bishop yayitumye iriya ni amadolari, ibintu byose hano. Aya matara ni ifaranga, iyi mikoro ni ifaranga, iri kote ni igitangaza. Umukristo ari mbaye mw'impano, singe ni ibintu biza umuntu agomba kuvuga n'ibitari, ariko ni sawa. Ni sawa, tuzadushimira n'ababikoze. Umuntu akamenya umushumba wawe, izanezerwa cyane kandi bizabinezeza cyane. Iyo mbona impano, Bishop nkabona umuntu azanye impano ndetse akazana nayo mu rusengero, iza mbibona hari umuhungu umwe wateguye impano y'ifoto yiwe, nama mbona arazanye, cyo gihe nagize ama emotion menshi. Nkabona umuntu arakuzirikanye, uri umushumba, nkabona muzane mama Bishop spare, ukama mwizingura mu ikanisa, ntababesha, za numva nkavuga ati abantu ni sawa cyane, bakristo bese. Nkabona umukristo dusohotse hano hanze akansaba 5, nkabona ngize umugisha, ndabisohoye muhaye 5, cyangwa nshobora kuba narishurizo. Nta kintu kinezeza k'icyo kintu. Ubuzima, ikintu cyose ni amafaranga. Kuba muri Kigali nta mafaranga ufite, bwira mugenzi wawe ngo Imana izabikurinde. Icyo cyo ntimworeka kukibwira. Narwanye intambara, kugira amafaranga ni intambara, kuyabura ni intambara. Niye hataba intambara. Pawulo aravuga ngo uzi mu buzima, narwanye intambara nziza. Uzonesha gute? Kurarwana intambara gute?
kuba muri iyi si ni ishuri. Nutamenya amasomo baza bayigishwa, baza bayiga, barangiza bagakora examen. Icyo twese turakizi, baza biga amasomo kandi iyo biga baritonda. Nta muntu nabonye barashe iriya nkiriya babe barwaniriya, barashe intambara hanyuma bakabigisha umuntu mate. Kera kiba hariya ku ishuri umuntu yagaza aza kunsobanurira, nubwo bitagaza bipfa kunyorohera kugira ngo bite ari abantu biza biba umuntu nabonye kandi naravuze ngo nzamushimira, ariko n'impano y'Imana kabisa. Ni evangeliste William ka flash ni uzupfundamo gutya ukamuza n'indirimbo zose zambonye, n'iza Frank, n'iza Nkomezi Prosper, n'iza Healing. Flash gusa umunota umwe ukamukurura zikamaziza zose. Hari umuntu bazavuga gutya zose bikamabiza zose uko bingana. Akaba abandi mwarimu azayigisha, akaza n'umwarimu w'imuhira bakigisha, bakagira disware yindi y'abandi banyeshuri, ariko kugira ngo kamwe gusa verbe avoir iyi si ni ishuri kandi umwarimu ni Mwuka Wera. Haleluya. Genda gahoro wige papa, genda bakobwa ni mugende gahoro mwige, muzogwa mu mwobo, muzotsindwa, muzorira kandi tuzorira wenyine. Uzorira nurangiza ubasirisa abana bawe. Kubera iki? Tugira ijambo rikuyobora. Iri jambo Paulo aravuga ngo, Dawudi aravuga ngo ijambo ryawe Mana ngo nitabaza rimurika. Ijambo ry'Imana nitara rikwereka aho ukandagira, aha hari umwobo, aha hagize gute, ni heza wo hakandagira. Ni ijambo ry'Imana rikubwira, ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ry'umuntu akoresha ikamuyobora ku mufiyanse, ikamuyobora. Yesu umunsi umwe Petero ngo arimo kuroba. Petero arimo kuroba, araroba ngo arayabura kabisa, ngo buca mu gitondo Yesu araza. Yesu aze ku buzima bwawe. Haleluya. Yesu aze ku buzima bwawe. Ngo Yesu araza ngo ashike, ngo aramubwira ngo zana ifi. Aramubwira ngo nta fi naraye indoba, buraca mu gitondo nta kintu na kimwe nafashe. Warayiroba nta kintu. Yesu ariko Yesu we wankishije. Se ni wa mucuranzi, genda papa kandi uyu mwana agira tushe. Gira tushe ndamuzi. Yahimbye n'indirimbo nziza tuzaturirimba mu kunga. Mwashaka kumupromoting indirimbo z'abakorari ukazishira mu mukunga. Mamwazi koze kabisa. Hari indirimbo yaririmbye ivuga gute? Se bari hange yo. Iyo ndirimbo ni nziza cyane. Muzoyishire mu mukunga, mukongomana ari. Ni uzuzishiramo cyane. Petero Yesu we. Yesu we. Shimwa Yesu muchunguzi, shimwa Mana ya mutare, shimwa nawe Mwuka Wera ya mutumenyesheje. Haleluya. So very greatness. Mwasike Yesu aramureba, amubwiye ati zana ifi. Aramubwira ngo ntafi, ahubwo
ahubwo Yesu aramubwira ngo tere urushundura rwawe he iburyo imuhengeri hari ahantu ifi. Donc si Yesu wagiye ngo amutwe aje mu rushundura ate no, yamuhaye ijambo terera urushundura rwawe hariya. Aramubwira ngo te hariya ifi zose niho ziri, kuko Yesu agira iyereko, agira ifi, agira kamera. Azayerekwa, Yesu yagazayerekwa. Yesu we twahawe ijambo, n'iri jambo Petero yahawe. Aramubwira ngo tere urushundura rwawe hariya. Iriya jambo niryo Petero yakoreyeho, azana ifi zitagira uko zingana. Ngwa ubwato bwari burimo bari bagize buramigwa burarengerwa kubera ijambo yakoreyeho. Ijambo uzoba muri iyi si utagira ijambo rya Kristo Yesu rikuyobora, uzapfa, uzatsindwa. Yo bakobwa mwe abafite Bibiliya bazanye muzizamura mwese ko mwana iki gice kigihande d'abord manze nde gira mberekwe. Oya n'abahungu mwese muzamure, muhaguruke daere, muhaguruka bazanye Bibiliya, murebe abatazizanye, murebe muri iki gihanda muzamure Bibiliya, apana ziri muri telefone. Bibiliya murebe abatazizanye, mwicare. Abari muri iki gihanda muhaguruka bafite Bibiliya. Wowe ufite Bibiliya haguruka mama. Ese wende bafite n'ubuhagurukira aha, muhaguruke. Abafite Bibiliya muhaguruke, muzishire hejuru. Murakoze cyane. Iriya kariti muhaguruka abafite Bibiliya. Abafite Bibiliya urakoze mama, muhaguruke. Nta muhungu baserukiye n'umwe hariya muri iriya kariti. Mwicare ba mama. Iki gihanda abafite Bibiliya ni muhaguruke. Mwese ko mungana abafite Bibiliya ni muhaguruke. Murakoze cyane. Iki gihanda abafite Bibiliya ni muhaguruke. Abafite Bibiliya iki gihanda ni muhaguruke. Murakoze cyane. Iriya karitiye abafite Bibiliya mwazanye ni muhaguruke. Muzirambure, muzizamure tuzirebe. Murakoze cyane. Iyi kariti iri abafite Bibiliya muhaguruke. Ufite Bibiliya muhaguruke. Murakoze cyane. Iki gihanda abafite Bibiliya ni muhaguruke mwebwe. Iyi kariti abafite Bibiliya muhaguruke muzizamure. Umwe, babiri, batatu. Murakoze cyane. Iki gihanda abafite Bibiliya muhaguruke. Murakoze cyane. Abo ni batatu. Mundebere. Uzi icyo bisobanura? Ndatinya cyane umuntu utozana Bibiliya mu rusengero ngo afate igihe cyo kurara yicyasoma Bibiliya. Bavandimwe murantera ubwoba, kandi muri mwe harimo abapasiteri. Nutamenya ingene igipasiteri kigira amasomo ingene yo tugatsindwe. Bwira mugenzi ngo tugatsindwe. Uzona kubabwira gutyo mana we ko mwe mubona ndababaye cyane. Uzureba ingene umuntu ahagurukije igikorwa ukamuvuga ngo kubera ingene umuntu ahagurukije igikorwa, kuko mwisi muri iyi si hari amahame. Bishop yatwigisha amahame aratinda. Hari amahame, hari amategeko, haba amabwiriza. Muri iki gitabo hari amahame, hari amategeko, hari amabwiriza. Nimba utazi amahame ugomba gukoreraho, tumenye amategeko ugomba utuye mu isi, tumenye amabwiriza ugomba gukoreraho. Ukaba muri iyi si, muri Kimironko ukaba muri iyi si,
tuzi amahame, tuzi amategeko, tuzi amabwiriza. Uzogende mwese, ndabizi ko mwize mwese, hafi ya mwese. Abantu bize ubwubatsi, muzigene baza biga imibare y'ubwubatsi. Mwese murabizi. Mwese muzi icyongereza. Muzingene muza mwiga imibare, uzamusanga egare hano munsi hari ashe, hari y, ukamubona ni ibintu byo kugenda ukurikiza. Biriya muri matematike bibamwe imibare, hanyuma mu mwuka hano mu gitabo nukwamugenda gusa. Nta kintu uzi, muzotsinda urugamba. Tuza turwana n'isi, tuza turwana n'umubiri, tuza turwana na Satani. Uzotsinda gute? Utazi amategeko agenga uyu mubiri, uzotsinda gute? Utazi amategeko agenga iyi si, uzotsinda gute? Utazi intambara za Satani, uzotsinda gute? Uzomurwana utsinde gute? Baravuze ngo nararwanye. Uzurwana buri munsi. Tuzi amategeko ya tuyazi, tuzi iki giseke, tuzi amategeko yacu. Muzi umugisha kigira, muzi iki kintu umugisha kigira. Kubabwira muzama muturebamwo abapasiteri ngo turabashakamo amafaranga. Nta mafaranga yawe dushaka. Mugani wa Pasiteri Olivier uzoyagumana. Ariko n'intsinzi ya Satani cyane. Satani atsinze igitego kuba yarafunze mu bitekerezo kutamenya kino kintu. Ubuzima bwawe buzojarajara, buzobaho kwisi udafite stress zo kwica. Kubera iki? Kubera ko tuzi amategeko y'iki giseke, tuzi amategeko y'imfuzi, tuzi amategeko y'abapfakazi, tuzi amategeko y'amateraniro, tuzi amahame, tuzi amategeko y'abashumba, tuzi amategeko y'ikora, tuzi amategeko y'umubiri wa Yesu n'amaraso ya Yesu. Ukamupfa kugenda gusa niyo bavuze tuzumva. Uzi isi izakurya upfe. Amerika siga isubizo, Europe siga isubizo, amadolari siga isubizo, umugabo wawe siga isubizo. Elimu nyingi haitoshi bila Yesu. Watoto wengi hawatoshi bila Yesu. Na pesa nyingi hazitoshi bila Yesu. Na utajiri hautoshi kabisa bila Yesu. Urashaka usobe mu buzima bwo kubabara no kurira. Tuzi amategeko y'Imana. Imana niyo yaremye isi, niyo yaremye isi. Wirangize iduha kino gitabo. Bana batoya iduha kino gitabo. Iki gitabo irakiduha kirimo ubuzi. Aho. Hari indirimbo yahiringa ivuga ngo iyiye papa. Mbere yuko Imana ikurema yabaje kukuremera. Yuko Imana ikurema yabaje kukuremera Edeni. Hari ibintu byose wakenera, n'ibindi byose. Imana yarakuremye ikuremera Edeni. Adamu na Eva yarabaremye ibaremera Edeni. Ngo abarangize ibaha itegeko, irababwira ngo ibi bintu byose murabyemerewe. Ibi bindi dore icyo mutemerewe niki. Iryo tegeko ntigaza mu mitima yabo. Muza kaga tugira ikintu, ubunebwe, ubutesi bwa Adamu na Eva. Muza kaga byatwijijemo. Muza kaga isi ifite. Ibiciro byazamutse ni Adamu na Eva. Mwebwe mwatuzana ibiciro kuzamuka. Yaba byari bihagarariya. Muza kaga. Ejo nabonye umumugi wawe ukutana Mana we, turakora cyane tugasarura bikeya. Genda uze muri CH ureba abana, ababyeyi basizwe n'abana. Wegera abantu buzuye ibibazo. Adamu na Eva kutamenya Imana ikakubwira ngo dore kutamenya amategeko y'Imana, uzukandagira hatariho ugakandagira hatariho. Haje kugaruka zaje kuza bikaza ari amabomba guturikana
buzima bwo kurira no kuganya. Bavandimwe, turi mu isi, Imana idufashe, kandi iyi si ni ishuri, tugatsindwe. Fasha ubwire mugenzi wawe ngo tugatsindwe kubera uburangare. Wiga amategeko y'Imana, umenye icyo Imana ikunda. Mushumba wacu yigeze kutwigisha ubushake bw'Imana, naho busharira buzabugira umusaruro mwiza. Tugatsindwe kubera kutamenya amategeko y'Imana, kubera kutamenya amabwiriza y'Imana, kubera kutamenya amahame y'Imana. Nuguhota gusa, maze ugahota he muri mine zigenda ziguturikana mu bisasu, ukagira ngo ntizofate ubuzima bwo mu isi umuntu wafatishije. Haleluya. Tugatsindwe. Kamvugira ijambo nsoza, nigeze kurivugaho ndaritindaho. Mukozi w'Imana Rutayisire yigeze kutubwira, n'umugaragu w'Imana dukunda twese abantu benshi cyane. Aravuga ngo amategeko y'Imana, ubundi hari giterane cya rushika. Mwana wacu asigaye aba muri Kenya, ariko muri minsi yarari hano. Atumira Rutayisire, araza atubwira ijambo rirantangaza. Aratubwira ngo buriya umukristo, ubushakashatsi bwakozwe, mwumva bana bato, kubaho udafite kino gitabo kikuyobora muri iyi si. Nababwiye mu gitondo, umeze nk'umuntu, mbere yuko ngaruka kuri iryo jambo rya Rutayisire, umeze nk'umuntu umushoferi wa rukururana yikoreye esanse na peteroli na mazutu. Kijya kintu cya mbere, cya kinani cya mbere ni peteroli, icya kabiri ni mazutu, icya gatatu ni esanse. Ugiyemo utazi gutwara imodoka. Wikoreye iki? Esanse. Uri muri rukururana, uturutse nka Shirongi uvuye mu Ruhengeri, uturutse Shirongi utangiye kumanura, si Shirongi, cyangwa shi, aho wanyura hose cyangwa nuko mwumva. Aho nyine, hanyuma ukaba uturutse hariya Shorongi, nimba ari Shorongi, uhetse utwaye rukururana, bakama bakwinjizamo ati ugiye kumanuka uzogera neza harya ku giti cy'inyoni. Murebe ingene yamanuka, imbere yawe hari imodoka 5,000 zimwe zapfiriye mu nzira, ambutiyaje. Ugiye muri rukururana, yikoreye mazutu, yikoreye esanse, yikoreye peteroli, utazi fre, utazi umuriro, utazi kinyoteri, utazi, ugiye gutwara rukururana. Ariko muzi ibyaha ukora. Hanyuma polisi kazi kavuga ngo ni gute utuye muri iyi si utazi kino gitabo? Wakigeraho uzi ibyaha, uzi ingaruka. Mundebere aturutse iriya, atazi gutwara rukururana, yikoreye. Mundebere abantu yishe, mundebere abantu bari mu bitaro yaciye amaguru, mundebere imfubyi yosiga. Kubera iki? Tazi aho furi iba, tazi aho umuriro uba, tazi kongera, tazi kugabanya, tazi kinyoteri, tazi ari muri wowe. Urabizi abantu utuyemo wowe, uzi ngo ni wowe gusa, uzi ko ufite abana muri wowe, uzi abantu muganira mubana muri karite, uzokora amakosa. Hanyuma n'abana bawe nuja kubatoza, ukora amakosa bakureba, bafata amakosa.
tuzi amategeko, tuzi amahame, tuzi amabwiriza, uzohota, uzaca abantu amaguru, abantu bazorira kubera wowe. Kandi n'aya makosa mwe mubona yose tubamo, yose ibi bituruka nanone kuri nde. Nababwiye ngo kuri Adamu. We tugatsindwe, Adamu yaratsinzwe, tugatsindwe. Ngaruke ku ijambo Rutayisire yavuze, naratangaye kandi nasabye Imana imbabazi. Yaravuze ngo ubushakashatsi bwakozwe ngo buvuga ngo umukristo, ngo byibura umukristo uri muri garidiyeni ngo agomba kuba asomye Bibiliya inshuro 10, agahera mu itangiriro agashika mu Byahishuwe. Inshuro ugasoma itangiriro ugashika mu Byahishuwe, ukayisoma ukayirangiza, ukongera ukayisoma ukayirangiza, ukongera ukayisoma ukayirangiza inshuro 10, ngo uburangije garidiyeni. Aha, ngo ugiye muri primaire ngo nukwisoma inshuro ngo 50, ukayisoma rimwe ukayirangiza inshuro 10, ukayirangiza inshuro 50, ngo uwo muntu ngo abarangije primaire. Ngo kuyisoma ukayirangiza kugira ngo urangize byibura secondaire mu inshuro 100, kuyisoma ukayirangiza, ukayisoma ukayirangiza inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, ukageza ku 100. Ngo urangije kuyisoma Bibiliya uyisubiramo inshuro 100, ngo urangije secondaire, azamugeza ngo ugeze muri kangahe? Cyangwa amakaye yaratakaye. School fees. School fees kabisa. Minervare barakwirukanye. Kamuza kazurima, baba wastahili, umuntu agukandagira ngo we ngo nubundi. Baba wastahili. None Frank yoririmba Mukongomani akamwakira, Fofa akamwakira hano, n'aba bahungu bose nabanzungu akaducurangira mu muziki. Wastahili. Njewe ngene ngojewe mani tubabari muzanama mufungura Bibiliya gutya wijambo nguye. Minervare barayibye Minervare, barakwirukanye ku ishuri. Amahame. Imana tubabarire. Abadafite Bibiliya mushaka amafaranga mugure Bibiliya, bataza bayisoma mwicare mwiki icyo Yesu yavuze, icyo abahanuzi bavuze, icyo intumwa zavuze, icyo amaraso ya Yesu avuze, icyo umuntu ku wundi, icyo nkundira ijambo rikwigisha wowe, rikakwigisha na mugenzi wawe agaciro ka mugenzi wawe. Izari kubwira agaciro ka mugenzi wawe wamubona. Paulo yaravuze ngo umuntu wese atekereze ko mugenzi we wamuntu. Nimbona Amerika gutya ni chef waje kandi ndi revera wiwe, nimbona Amerika gutya ni chef waje. Ngo umuntu wese ngo atekereze ko mugenzi wa muruta. Numenya amategeko iyisi uzoyigenda no mu butsizi, uzozuririmba baba wastahili, baba wastahili, baba wastahili sifa zote. Hallelujah! La imeza iforga. Mwisuru bavuge ngo yego. Yego 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 papa we gumuvuge. Baba wastahili, baba wastahili, baba wastahili sifa zote. Zamura amaboko yawe.
Mana urakwiye, Mana urakwiye, Mana urakwiye amashimwe. Haguruka dusenge. Oleza vormelas. Tugatsindwe, tugatsindwe kuba muri iyi si utazi amategeko yatanzwe n'Imana, utazi amahame yatanzwe n'Imana, utazi amabwiriza, uzokandagira hatariho, uzoba mu buzima bwo kwibesha, uzorira kandi ntuzorira wenyine, uzorirana n'abaguteza amatwi ukababwira amagambo bakayumva. Ariko uzi amategeko y'Imana, azahora aririmba. Yaravuze, Daniyeli aravuga ngo abazi Imana yabo ngo bazakomera kandi bazagira gute, bazakora iby'ubutwari. Nugwa mu muriro tuzashya, nunyura mu mazi menshi tazagutembana. Tuzotsindwa ngo nibagutera banyuze mu nzira zirindwi, mu nzira imwe bazaguhunga banyuze mu nzira zirindwi, kuko amategeko y'Imana ari mu mutima wawe. Dawudi aravuga ngo nabika ijambo ryawe Mana mu mutima wanje kugira ngo ntazagira gute, ntazagucumuraho. Ijambo ry'Imana uribikire mu mutima wawe. Rwana no kumenya ubushake bw'Imana, rwana no kumenya icyo Imana ishaka, rwana no kumenya amabwiriza. Hanyuma iyi si nubwo ari intambara gusa, uzahora uzamura ibendera ryo kunesha. Mana urakwiye, Mana urakwiye, Mana urakwiye amashimwe. Duciye bugufi Mwami Mana yacu, utubabarire Mana. Leza ivor bela cortera. Narwanye intambara nziza, reka turwane intambara nziza. Mana we uduhe imbaraga, duhe imbaraga, duhe imbaraga. Turwane intambara nziza, intambara yo kubabarira, intambara yo kwihangana, intambara yo kwirengagiza, intambara kugira ngo amashimwe. Fata amaboko yacu, komeza imitima yacu, korere mu bushake bwawe. Izina ryawe rihabwa icubahiro kandi rivugirizwa impundu mu izina rya Yesu. Amen.